Umugoroba mwiza cyane kuri izi tariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024 ndakwifuriza kugubwa neza. Ni Yambisanti Angel ugarutse kuri microphone aho tugiye kubana mu makuru y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Amakuru yacu y'imyidagaduro agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Itahiwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody yashyize umucyo ku mubano we na The Ben. Turaza kumva neza cyane icyo yabivuzeho ku mubano we na The Ben uko babanye. Ese ku mbuga nkoranyambaga ko bari bamaze iminsi babahanganisha, we ubwe Bruce Melody bimeze bite, arabifata ate? Naho itsinda rya The Bright 5 Singers rigiye kwifashisha umuziki mu guhangana n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Naho umunyarwenya Mazimaka Japhet akaba n'umunyamakuru mwiza cyane w'imyidagaduro kuri Radio Rwanda na RBA yabonye masters ya 2 mu miyoborere. Naho hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda turi buze gusanga yuko hatahuwe indirimbo 12 ziri kuri album za Michael Jackson zitigeze zijya hanze n'umunsi wa rimwe. Reka twumve amakuru yacu mu buryo burambuye. Melody yavuze ko nta kibazo afitanye na The Ben nyuma yuko hari amakuru yakunze gucicikana hano hanze ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko aba bahanzi bombi bafite amazina akomeye mu Rwanda badacana uwaka na rimwe. Uretse ko ibi uyu muhanzi yabyihakanye yivuye inyuma. Uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyabaye ku wa gatanu tariki ya 13 z'ukwa 12 muri uyu mwaka, aho yarabajijwe niba koko hari abanyamakuru bafitanye ibibazo. Yasubije ati, mbere na mbere abenshi baje bansanga hano mu ruganda rw'imyidagaduro, hari nabo nahasanze, nta muntu numwe wicaye hano utarakubise hasi ibintu nakoze, gusa nta muntu ndarega nta nuwo ngambirira gufungisha. Yakomeje avuga ko gahunda ye mu myidagaduro ari ugushimisha abantu, anagaragaza ko abibeshya ko afitanye ikibazo na The Ben atari byo, ahubwo ayo makuru ari ay'ibinyoma. Ati, gahunda yanjye ni ugushimisha abantu, nshaka kumfasha ari gusebya undi azabireke. Uyu ni Bruce Melody. Naho abaririmbyi n'abacuranzi bahuriye muri The Bright 5 Singers bagiye gutangira urugendo rw'ibitaramo bizenguruka Uburayi mu mushinga wo gutanga ubutumwa bw'ihumure no gufasha benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Naho umunyarwenya akaba n'umunyamakuru Mazimaka Japhet yarangije amasomo ye muri kaminuza yigenga ya Kigali ELK, abona impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters Degree ya 2. Uyu munyarwenya akaba n'umunyamakuru wafashe imitima y'abatari bake mu Rwanda. Yasoje amasomo ye mu bijyanye n'imiyoborere, icyo twakita nka governance. Hirya gato nyuma y'imyaka 15 Michael Jackson wamamaye mu njyana ya pop ku isi hose yitabye Imana, hatahuwe indirimbo 12 ze zitigeze zijya hanze n'umunsi wa rimwe. Izi ndirimbo zatahuwe mu nzu iherereye ahitwa San Fernando Valley muri California, zakozwe hagati y'igihumbi 1989 kugeza mu 1991. Zabonywe mu nzu yahoze ibamo Brian Loren wafashaga Michael Jackson gutunganya ibihangano bye, zari ziri mu bubiko bwari bwaribagiranye. Ngayo nguko nayo twe twaguteguriye iwacu muri Showbiz Live, mu kiganiro cyiza cyane aho tuba tugufitiye amakuru y'imyidagaduro hirya no hino ku isi, duhereye iwacu mu Rwanda. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind, billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jimuno Supermafita and antagonist. Ugira umunsi mwiza. Hug life for Zaya Malone.